Tamu na ni safi. Hello, home sweet home. I'm here in Rumonge, kumashuha. Naryohewe, narayengaha najejo, kumwe n'abagenzi, nabo dukorana ufite byari biryoshe, amazi ni meza, abanteye akama abarundi bose, aba mu mahanga n'aba mu Burundi ko za kuvisita hano hantu. Kibanza ciza, kibanza gifite amazi ari natural ava mu sozi, nibaza murabibona ukuntu bimeze, kaza shushe urayinjiramo kumva umerewe neza, kandi n'abantu benshi bama bahaje. Wowe rero kuranyumviriza, uri kurandaba ejo cyangwa hirya ejo, when you get a chance to come here in Burundi, usitoke Burundi bila kuja kuvisit place nzuri sana. Maji nasikia natibu magonjwa mengi sana kana maelezo tumepewa. So welcome to all, na nawatakia afya mzuri. Hii ni afya kabisa, kila mtu amekaa hapa ametoa ushuhuda wake. Tumepata watu wamekaa kitambo hapa, watu wanatoka Tanzania wanakuja kuoga maji, na mimi pia I hope afya yangu sasa ni mzuri. Nafikiri mnaona vile nimekaa strong, so na warikeni nyinyi wote.